Mommy, this is not a big deal. I don't know why you're confronting me about it. Hey! Ayikhathi sezashintsha. Umuntu akhuluma isingisi athwenge nomama wakhe amazi kahle ukuthi esikolweni wagcina kasaphe A ngesikhathi sebantu education uyamthwengela umkhiphela isingisi ngamakhala. Yazi ikhathi sezashintsha. Mina umama wami bekangithethisa ngikhuluma isintu nathi angithethisele nje ukuthi ngikhulumele emazinyweni ngisathi nje mama mina ngisibona isikhathi ukuthi why vele kumele ngike amazibuko ngimtshela ukuthi wena yebo angithethisele nje ukuthi ngikhuluma ngivula umlomo wonke angikhulumi ngizwakale kukhona umuntu athwenge akhiphe isingisi ngamakhala akhiphele umzali wakhe isingisi athwenge nje vele abe onile umzali wakhe athi amkhulumisa umazi kahle ukuthi hayi umzali wakhe waphuma ngefastera esikolweni hayi futhi ngoba athanda ngoba vele imfundo yakudala beyidura izikolo zesekudeni kusikhathi sebandlululo kumele basebenze kumafama abazali